U prostorijama Crvenog krsta u Bačkoj Palanci u sredu je održana 10. po redu ovogodišnja akcija dobrovoljnog davanja krvi u gradu. Oktobarska akcija bila je celodnevna, pa su osvedočeni bačkopalanački humanitarci mogli da daju krv i u popodnevnim satima. Razlog što se sve češće organizuju celodnevne akcije dobrovoljnog davanja krvi jeste što su zalihe krvi na minimumu. Danas smo praktično ceo dan u Bačkoj Palanci. Nažalost, situacija nas tera na ovakve aktivnosti. Zalihe krvi su gotovo sada tokom cijele godine male i ne više kao što je nekad bilo da je to samo period leta i visokih temperatura i godišnjih odmora. To se sada produžilo i na drugi deo godine i sve češće smo u situaciji, naravno u sredinama gde je to moguće, gde nas ljudi prihvataju i Crveni krst može da organizuje. Radimo celodnevne akcije zbog toga da bi ljudi koji su zaposleni, koji danas zaista vrlo teško mogu da napuste svoja radna mesta, bili u prilici da se odazovu na ovakve akcije. Već jedno 4 ili 5 akcija smo uradili u Bačkoj Palanci na ovaj način. Pokazalo se zaista da je ovo realnost i da ljudima odgovara rad i u nas kao ekipi u popodnevnom delu dana. Imamo nekih 50-ak davalaca i u popodnevnim satima i naravno, eto, obećavam i da ćemo sigurno i u narednom periodu biti u prilici da ovakve akcije sprovodimo, da nas jednostavno situacija tera na to, znači, potrebe su za krvlju zaista vrlo visoke i moramo ih na ovaj način rješavati. U oktobarskoj akciji dobrovoljnog davanja krvi u Bačkoj Palanci svoju dragocenu tečnost dalo je 174 dobrovoljnih davalaca. Do kraja meseca planirano je na teritoriji opštine Bačka Palanka sprovođenje još 3 akcije, 16. oktobra u Gajdobri i 23. oktobra u Obrovcu i Tovariševu.